Sanibonani balandeli be-AVG Reality. Sila komkhulu Shabangu. Ngiyazi ukuthi seniwabonile ama videos amaningi omkhulu Shabangu. Sen understand kahle ukuthi lana sisuke sisenzana. Namhlanje mkhulu sizokhuluma ngemimoya yasemkhathini, sizokhuluma ngezinto ezimfihlakalo abantu abangazazi kakhulu ezithinta imkhovu, ezithinta ukuthwetshulwa kwabantu, izinto ezinjalo. Mkhulu sasizwe ukuthi siphila ezweni uzwe ukuthi hayi umbone ehamba enjeyana hayi bathwele ngaye kodwa engafanga umuntu ephila uzokuthiwa hayi basebenza ngaye hayi business likabani bani ngoba ubona lihamba kungenxa kaSibani bani osehlanya ngoba umbona umuntu osoyidobha amaphepha kungenxa yokuthi uSibani bani wakubo lwano lamatekisi nguyosebenza ngaye. Ziliqiniso kangakanani izinto ezinjalo mkhulu? Mina igama bakithi ngumchasiseli Siminyeminya sentombi zasemzingwane. Exibeni kwakho uMayabu ngihamba nazo insizwa engihleli ngihamba nazo uba umfoka Ncube lapha nomfoka Dube. Mkhulu bingelela abantu suzwile ukuthi kahle ngifuna sihlale kuyipi indaba. Emakhosini siyalibingelela futhi njalo ukhuluma ngomkhulu Shabangu indoda yaseZimbabwe ezolezweni laseGwanda induna nguMasulu lapha endabuka khona. Hawu tshetshe. Emakhosini siyathokoza babamkhulu. Ngiyawuza umbuzo babamkhulu. Yabona abantu manje ukhuluma ngendaba engathi ijulile. Efuna ukuthi abantu sikwazi ukuthi sibafake kiyo beyiqaphele njalo umuntu eze ukuthi masikhuluma ngihleli ngisho ngithi yabona masisenza lento ama video lawa senze ukuthi abantu baqaphele. Asikhampeni ikwakho ngithi mina noma ungazanga kimi uzofuna usizo kodwa uze uhambe uyephuma la ufuna usizo komunye umuntu. Emakhosini masikhuluma ngemoya yasemkhathini babamkhulu ngizaqala ngiqale ngani. Sikhuluma ngomoya obunyanga umuntu olaphayo. Sibe sikhulume ngomprofiti. Imoya yasemkhathini yonke le. Sibe sikhulume ngomthakathi okwazi ukugibela umthanyelo noma hambe athi mayelele lisayile lesidumbe nakahamba lesi Eastern Cape ngufowebe lani lapha. Umoya wemkhathini. Umoya wasemkhathini. Sibe sikhulume ngemoya efana labo Illuminati uzumuntu ethi mina ngajoyina Illuminati. Bathi satanism abantu bathi satanism. Bese kuba khona umuntu ophila ngamagazi abantu. Umuntu enganqeni ukuthi abe ngumngani wakho noma ungasisihlobo sakhe kodwa kwazi ukuthi athwabule idlozi lakho kodwa uphila uhamba usemhlabeni ukuthi idlozi lingisebenzela mina emsamo wami ngilithethe ngomhawu ngoba ngilolwazi ukuthi ngalithatha kanjani lelo dlozi. Uyabona ke ngifuna sihle siqale lapho mkhulu engakangibalele ngoba nginokuthi mangihamba ngibona abantu bedobhe emadustbin abanye abantu bethi hayi ngoba kwenzeka lokho yana kulo muntu yabe ephila ngaye kona lapha mayedobha kakhulu edustbin imali ingena kakhulu. Kwenzeka kanjani izinto ezinjalo mkhulu? Asilungise khona bona mkhulu wami silungise khona. Yabona khona umuntu odobhe edustbin kodwa ehambe ebuye wazoyeba kimi la watshontsha. Hayi bese ngithi mina ngifuna umfa ukuduka nezwe. Hayi labo lo manje ushuka ahlonze khonapha ngiswa ngishaye lo kahle. Lo usuke ejeza kahle. Bese bakhona omunye njengokuthi unonkosikazi kumanje umntaka mzala wakho afike azokuthathela amthathele futhi unkosikazi umntana kamzala wakhe rathi into njalo bayisihlobo amthathele indoda uyaphuma khamba amdukise futhi nezwe hambe kukhuluma. Sikhuluma ngalabo abathwetshulwayo. Umuntu mayethwetshulwe khehla banenge abantu abathwetshulwe phandle la kodwa baphila bakhamba kodwa akaboni ukuthi uthwetshuliwe ukhona umuntu odubeka kodwa kungafanele ngabe yadubeka into yokuqala umuntu ozama ukuthi abambela lapha kuhlangana anqebe lapha lemengazi bamba imali ayihlale esandleni kodwa ke umfo wakhe azalwa naye ngegazi uyaphila unothile ngisho kafune ukuthi amthekele ngijibhuluke liwani. Kusuke uhamba njani mkhulu lapha? Bese sibama sichaze lapha uzothola umuntu hayi lo muntu uzala kufumbethe akufani. Ziningi indlela zokuzala sifumbethe kodwa kasiyali lokho kungani ukhethile ukuthi mangona nathi lolutho usize uhlabezulu kunokuthi usize abafowethu. Why imali yakho kungani imali yakho ingasebenze ekhaya? Uvani. Ikothi isebenze phandle kuhlabezulu uzothiwa uthi uthengele uZibani imoto uthengele uZibani umvulele ibusiness kodwa ifamily yakho ungayenzeli. Kungani imali yakho ikwazi ukuthi isebenze phandle ingasebenzi emndenini? Kusuke kusenzakala lapho ke lami sisuka sithi ukhona ugama okhona lo muntu engabe ethethe umbuso wedlozi lasekhaya. Umbuso wedlozi lasekhaya wamenza wasebenzela yena. Mhlawumbe wathatha amadlozi ahleli kuwe egazi lakho kwawasebenzisa kuye. Lo muntu phela usezulwini esemhlabeni wona ulibona izulu usadubeka usazuza siyekufa. Usebathe ebhuti lapha kula mpupha hlathi angilalitho ukuthi uzothatha ukuphumile lapha phandle wafika washopha grocery shop umuntu ongamazi. Wathenga ama case namabhodlela kwafola abanye abantu. Asithokoze babamkhulu. Masikhuluma ngemoya yasemkhathini ngifuna silungise khonapha ukuthi abantu kumele bekwazi ukuthi bakhona futhi abantu abakulinda ukuthi ufe bakubulala ukuthi ufe. Qada sikuthwale ke sikuse siye kubeka.
bekulandele beyogebha bekugebha ungabi khona bekugebhe khehla ngikhuluma ukuthi bekugebhe live kube nezisebenzi zathi ezigebhayo wena isikhabe sokugebha sikugcine emzini wakhe mawungimela lapha endabuko ngicela ukuthi bangizwe abelapha endabuko bakugcine emzini yabo rathi ube isebenzi kulowo muzi akulanjwa njalo futhi ukuhlala kuklini kusmart kodwa kubonakala umuntu oklinayo kulelo jarada kudala ukuthi umbalo oklinayo nguwe umkhofu sikufake phakathi esigodlweni uyasebenzela. So kunendlela ukuthi mhlambe umuntu usefile umgebhe efile abuyiswe kwenye indawo avuswe kunemithi mhlambe engamvusa noma kusuke sokusetshenziswa ispirit salowo muntu noma kusebenza yena physical ewumuntu uyavuswa yaphila. Uyabona khehla lami umthakathi awuyena yedwa ogibela ebusuku kuphela inhliziyo nayo uyabona ungafuna ukuthi ube nemali vele isikhathi esiningi vele uzofuna ukuganga ngike ngibekele obala into yakho uyiswe kahle ngani ngoba manje mina ngakumonazela ngingibona ukuthi unone light phela wena unempilo une right wena uma usifa bona bese ufile lapha yana uthwetshiwe usele kwenye indawo bathamba nento engayisiyo musile bangcwabinja wena sinawe sele nawe la awusahambanga wena so wona kufana nomuntu othutshile abantu abathutshulayo lapha sebezane abantu becela nasemathuneni impilo azikambi kahle bayacela emathuneni ukuthi mama sicela usifulele impilo ayihambi right ngikhuluma lemoya semkhathini ukuthi siyadonsela lamaspila semhlabeni ngeke ukhumbule igama lami lapha ngingalichaza ngathi mina angiselanda ukuthi umuntu wenzani esilungu umphilisa ngiyayisho le ndawo zama ukuthi nabathakathayo mina sengibona barayithi ngani ngoba yazi ukuthi umuntu mamsola ngento yakhe usuka kwateka kabuhlungu kakhulu gcine kubulala iklase bulala wena kodwa ngizwa ngathi umuntu right esibheke ngibona kunjani kumphilisa kodwa okwami lokhu nami ngeke ngibulahle kuyangiphilisa babamkhulu emakhosini. Sinsizwa ngicabanga ukuthi khona nani okuniqumba ngifisa ukuthi niyakuzwa ngoba nizwe umkhulu echaza ngalento yasemoyeni eyemkhathi athi yena kuyenzeka ukuthi uthola indoda lapha iphila kanti kukhona ekusebenzelayo ethi yena kukhona ukuthi niyahamba niyengcwaba umuntu nithi ufile kanti usele ephila kwenye indawo. Salibona igama umxolisi Sibongo sakoNcube siku AVG Reality Channel sisaqhubekela phambili ngicela ukuthi lingakhohlwa ukuthi li subscribe kule i-channel bese like le video libuye lishare kanti liyavunyelwa futhi ngokubuza imibuzo ngaphansi ku comment section njalo umkhulu uzofaka inamba zakhe nxa sesiya phambili zokuthi limthinte kuzo ukanti nxa njalo lifuna ukuthi silethele amanye ama topics kumbe lani lifuna lizokhuluma ama experiences enu liyakhona ukuthi lisifakele i WhatsApp message ku 0739623075 awufoni awuthumeli voice note uchaya i-message uyibhale injalo mkhulu mina ngithanda kakhulu ukuthi sehlukanise kumbe sibambanise nxa ukuthi kubambene izinto ezimbili kulomkhopho okuthiwa ngumuntu obuleweyo nxa nsizwa njengoba la usikwa ukutsho kumbe umuntu olalisiwe wavuswa wasetshenziswa kube sokusiba lalokho kuthiwa nguntikoloje kwehlukana njani kokubili imsebenzi yakho kungabe usebenza into ezifanayo kumbe usebenza into ezihlukeneyo ngizwe kuthiwa usungabona umkhoba vele ukuthi uyakuthumele wena ukuthi uzokuchaya awuboni kuphela ukuthi umuntu awuboni levi ungamchaya uyagqoza indende cela ukuthi sehlukanise into zombili lezi ukuthi zisebenzane. Sithokoze babuncube nyawajabulela lo mbuzo wakho babamkhulu. Ake siye lapho ke sizama ukuthi sichaze kahle ukuze abantu bayizwe kahle. Masikhuluma ngomuntu olemkhovu sibe sikhulume ngomuntu okwazi ukuconnectana namadlozi abona izidalwa abantu abachonileyo bekhuluma naye bese kuba khona umuntu olemkhovu kodwa lo muntu lo sikhuluma ngemhlaba umhlaba lo siphila kiwo ungcole kabi kahle ngaze ngithi mina ngithi angazi ukuthi ngawafula kangaki lo mhlaba ngemoya yasemkhathini ngoba khumbula ukuthi ngike ngathinta illuminati yakho leyo ngiphike ngikhulume lo muntu okwazi ukukhuluma nezidalwa ezingondofa yini undofa uqala undofa kuyinto ekhandiweyo yasivuka yaba ngumuntu yakwazi ukuthi iuphendule angikhulumi ngesithwalo mina sokuthi ngikhuluma ukuthi umuntu kambe wathwala ulala lenyoka ngikhuluma ngodofa osuka avuke amasevukile undofa khona abe ngumuntu kodwa ekhandiwe into abesikhoya ngasemuva uzwe bethi umuntu uchayo ngabondofa
kudala entolo emuva umuntu uzinkomo zishaya amabhela emasimini akhe wathi siyaphuma wathola singekho inkomo afika washaya uNdofa wahle watshona emakhosini babamkhulu so lokuzwa abantu ngizama ukukhuluma ngabantu abaziphose abaflethini uzothola umuntu uziyengile wazifaka intambo wazibulala okanye umuntu uziphosile eflethini omunye azidlisa ipoison alapha sengisamkhuluma ngizama ukuthi ngigoqele kunabantu abacabanga kakhulu umuntu agcina sexa udonke ngizithathe emhlabeni yebo lokuyazakwana kodwa uze umuntu ethi mina kulabantu abalandelayo right umuntu ethi kulabantu abamlandelayo thina uChimizi uyasibona sisemhlabeni kodwa sokule yigengi emlandelayo kodwa kuyigengi esemoyeni wasemkhathini esimxhumanisa naye okanye ngikhulume ngokuthi mina uthulele ebuthongweni uphuphe uwenye indawo bekutshele bethi ungajoyina lapha uzoba lomnotho awufani limule leluminati yakhona lapho ungajoyina uzoba lomnotho ngomunye umhlaba engufakayo futhi ngithi ngabanye futhi abaphila kulo mhlaba nalo futhi ophila labo Ndofa nawo uphila lamadlozi akho nawo uphila futhi nesithula sakho so lokhu kumele sikuhlukaniseni ukuthi laba abantu bayakwana ukuthi mabe ngakubona ukuthi uwiki uyakuthatha ubajoyine kube sokusibala ukuthi kuthiwa kulawo lokho okukhandwayo ukhulumile wathi Ndofa labo bayakhandwa okuthiwa ngontikology untikology yena yini usebenzani wenziwa kanjani impande uzothi umuntu lenyoka uzothi umuntu lalokho umuntu wathenga impande yaphila kumbe akasahlali la sendlini yakhe sokulo into sokufuna ukulala nomfazi wakhe suku zonke kumbe uzabanye bethi ngathatha into 20 isithwalo I think isithwalo leso ukuthi yabuya uzothi inyoka vele silala la every day kodwa imnikeza imali uyabona bona babamkhulu masikhuluma ngoNdofa sikhuluma ngoNdofa masikwazi sikhule sonke emakhaya eZimbabwe masikhuluma ngoNdofa sikhuluma ngoNdofa straight uNdofa okwazi ukuthi uNdofa akwazi ukuthi alalele line yonke yena le line yonke wobkhizi wonke alale naye wonke wobkhizi kodwa ufitshane lokho ukuthi umnikazi wakho nayo uyabe ukhamba uthatha wazikhulisela ukwazi kwakhula kwamuntu omdala uthola sokulela abafazi bonke enene ukukhoma kuphethi onwakade sebafazi napha uyoyile ukuthumela kuphela kuyamsinda ukuthi awunike wakhe ukuthi ukwazi ukunika abanye abafazi babantu kusebenzani khona mkhulu ngokuthi abantu kuphela lokela kahle kehla ngaze ngisho ukuthi yebo kuyamphumelelisa umuntu kodwa isikhathi esiningi abadala bekufuyele ukuganga yikho uzothola phana emzini lo ungafaka ngifaka liphuma lodaka kwakunemizi phela emakhaya engangeno kuthiwa bayathakatha and for sure babethakatha kodwa kwakuyimfihlo e-underground yabadala leyo nxa ukhuluma so lento mkhulu uvele eGwanda ngeke ngathi mina ngili journalist lamapolisa ekhaya ngihamba ngaye isikole uthiwa isengezani kwakulo ama teacher ayebaleka ayengahlali ngiyakhumbula siyabhala istory kwakuthiwa ama teacher ayevuke ekseni ezizwe vele ngani ubelele lendoda kwagcina sokulanda abantwana besikolo kwagcina sokungenela izakhamizi khona manje egwaza emalangeni adlulileyo khona futhi eGwanda asakwazi ukuthiwa yini igama lelana kuthiwa kule ndawo bekukhitshwa le iphumela ku Chronicle kule mpahla uthiwa zanekwa ngo1987 no1988 manje azethulwanga abantu bathwele nzima uthiwa kule zinto lapho ezilala labafazi zenza lamanje impahla zakhona izithombe zakhona zikhona kusuke kuyibo Ndofa yini laba lokela babamkhulu ake ngikhuluma ngeke ngibeke lapha ngichazela abantu kahle uyabona uNdofa masikhuluma ngoNdofa uzumuntu ethi uhambe wakhipha uNdofa uqaba manga lapha sifuna ukubukisa sibeke nje ikhayeke nje ibe lula umuntu ngezethu uhambe wayakhipha uNdofa umkhiphile ngaphume enguNdofa engaphumela uphondo sizwale lapha babamkhulu sikhuluma nje so lo muntu usuke yokhipha uphondo usuke alo muntu usuke mhlawumbe usikhadela uphondo lakho ukwazi khipha uphondo lakho indaba yokukhipha leke samuthi silungise kahle lapha uNdofa kade sikhamba abantu sikade sikubona uNdofa khehla uyangiphendula njengoba ngikhuluma la uNdofa makubona uhlakaniphile kuyakunothisa ukuthi ethi ngoba ungangena lapha ngiyakuchaya mina ende ngikhuluma ngoNdofa ke lapha manje lapho kuyabe ukutshela usisi voice kade sikhamba into esanqoba ngayo komunye umuzi engane ngize nguphathe kodwa kusendaweni ukuthi akusekhizi kodwa ngiyazi ukuthi abantu bazakwazi bakhuluma ngakho ukuthi umdela khona udume kakhulu umdela khona kodwa ngeze ngimbeke lapha esihlanganeleni ngoba umuntu ongamsisayo amakhehlana lo Ndofa lo wayese esehlula abantu abaningi wawuthi usiyafika ulamandla wakuhle ukutshela ukubize ngegaba ungakwazi kuhle ukuthi imxolisa inyulu ufuna ukuzongenzani
nalapha ngisuka lapha nyakutshaye bathi behlangene ngakho imeeting phasi ngikhuluma ngoJofa behlangene imeeting egezi bengaphansi kwesihloko bafaka kwalinisa isihlahla babaleka izakhamisi zachitheka namunye noma wayemzini wakhe bayakwazi egezi lapha engikhuluma ngakho khona kodwa into esafika sayenza kulo muzi asange sakhipha ngoba sasingenamandla isikhipha undofo lwakhe lo baba khulu uyakwazi namhlanje samlalisa ukuthi angachwali wayesechwalile kodwa lamanje usala undofo wakhe kodwa angithi uyokhamba ukudinga akusasalandeki phela so abantwana abayendi ukubaphinde kwabaphinda ngazi ukuthi kubayenzana abayendi abantwana nomfazi okuza khuluma ukuthi kuyasihlukumeza abantu sicela bayezinindele kwahlula kodwa nisekwenzayo abazibuze ngani ukuthi akusakhulumi ngoba umuntu mdala wathi utshengena kwamthandela ngocingo ngombopho unyawo ngocingo waphuma ishoti ngejubane kodwa akusakhulumi kodwa kukhona kulelo guma bese baza kuphendula baza kutshela umuzi wakho ngokuphi khona kakhulu bese ngisesiba nemibuzo emibili nxa ukhuluma so bebekhuluma kuthiwa kulomunye umuzi kwakulabondofo khona I think ugwaza wayekhona kuthiwa wayesithi abantu laba wagcine siyaphuma kubo TV esithi na angisadli lapha mina uwondofo lokho kuchitha impuphu zami wenzani kuthiwa bathi bemnikeza impuphu bayibona idweba umzila so uhamba kuyichitha ethi nxa yethu yapheka endlini kuthwale khona kuyephekela phandle right imbuzo yami ithi yona umbuzo wokuqala uthi kungani uNdofo lokhu kuthanda abafazi kakhulu kusuka ukhandwa kanjani owesibili uthi uthe wena akulamuntu okhipha uNdofo ngezumuntu esithi bekhipha uNdofo uqamba amanga ngezonye indoda isithi mina umuntu okhipha uNdofo kumele la abe loNdofo ngoba kule kujubani kulamandla abe lo uNdofo wakhe kube nguyo okhulela lokho kuyaza kubambe liqiniso lingakanani hayi musukudlala ngabantu mase sibeka nje indaba eqiniso lababamkhulu uNdofo into ekhona wena masikhuluma ngento zesithwalo eziskema abantu behambe belo babantu ngezithwalo akasikhulumi asifuna ukuyiphatha leyo ngoba isithwalo kahle kahle amfuna usiphatha kahle mfukuma manga ngoba into nje abantu basebedlala ngayo egoli lapha sesikhuluma ngento thina emuNdofo esiyazi ukuthi khona yikho ubona umuntu esikolo uzothama ama desk abantwana achifta wodwa uthi mawusendlile bona izinto zibonga uthi move zodwa kodwa ungaboni umuntu afuna ozimove yiwo lo Ndofo esikhuluma ngayo eplantry wabona ibhakede lihamba phezulu emoyeni kodwa kuyilamuntu eliphethiyo lisiyangena emuzini kodwa umuzi sofa ukufa abantu baphela kodwa lokho okuyinto okukhona khonapho okwenza uNdofo athanda abafazi kakhulu uvela khona makufika ukuthi balanda kuyindoda phela kakhulu ukuthi uNdofo kungumfazi balanda kakhulu kuyindoda kakhulu so kuyindoda kuzafuna phela ukuthi ube lo muntu ongumama so wena ukuthi bakulanjile wena ukukhandeli kanti omunye uthi mhlawumbe ukukhanda uNdofo uphinde umkhandele umfazi wakhe lapho sufuna abanikazi bakhona bakukhandela ukuziwa kakhulu amfuna uyinabisa kakhulu kahle kodwa uNdofo into nje ekhona mfuna ukukhuluma ngayo ade sikuthinta kakhulu ngumoya wasemkhathini ukuthi yini abantu mangithi mina baphakame khehla lami kunengi esiphila sikhamba phezulu kwakho noma siphila sikugudla sisemhlabeni singana ukuthi lapha sesigudlile sesihambe wrong uthola umuntu sehambe walimala impilo yakhe kodwa impilo yakhe right isibiyele emuva ngani ngoba sekhambe lapha okurong khona ngani ngoba umuntu uyadubeka ephile semhlabeni kodwa kusenzwa yisenzo somoya sabantu basemkhathini nomhawu wabantu abesiphila nabo kwenziwa yini ukuthi into zakho zethu zihlangane kahle uhambe uyejola uthile siba mnyama su engenza mina ngithi abantu baphakame uthola umuntu ujolile intombazana lo muntu eyindoda kuhle kuphela umuzi wakhe athubeke amadoda aphuma ufike elala naye angasahlali into engikhuluma ngasithi abantu abaziphakamele abazinakisise nezinto ngoba into ezilimaza impilo yezethu emhlabeni alright mkhulu sanibonani balandi be AVG reality channel igama ngiqiniso isibongo sakho Dube salapha endumbeni komkhulu Mchabangu sakhona apha sikhuluma ngemoya emkhathini mkhulu sithe kwakhona kulenyanga kulomprofit kulomthakathi uNdofo yena umnikazi wayo lapho kabe kubini inyanga ngumthakathi then bese kusibala lokhu enyangizwe ukukhuluma ngakho kuthiwa inyuke ethelayo kuthiwa ngumgobho ngazi noma liyakwazi lokho kuthiwa ngumgobho kusuka kuyinyoka enjani lethu ayithelela amasimu wonke kube igreen joko kwabanye kodwa kuchila abantu abalayo bona imigobho uyabona bakudumele lembuzo ngizophendula kalula kahle uzwe kahle uNdofo uyakwazi ukuthi uhlale emntwini ongasinyanga uyakwazi ukuhlala emntwini oyinyanga into elandwayo emuntwini umilande abona amadoda asasekhona manje kodwa dala ayekhona amadoda ulanda ngawo uNdofo enyangeni kumbeni kumthakathi noma enyangeni okwazi ukuthola noma kumthakathi okwazi ukuthi uthola uNdofo
lezinto lezikahle mhlawumbe ngokulanda phela kuyimpande uqeda kuvuka ube umuntu bese uqala ukujintshela so siba isidala into edaliweyo ngisho njalo right lento le makuthiwa kulomgobho izinto futhi ezidlandwayo futhi nazo futhi ezasemkhathini imoya enza ukuthi abantu beyinakise kahle le uzowuthiwa next door abavuni next door bayavuna awuboni ngani ukuthi lento lena ikhamba ithatha ngisho umnotho ngani ulethe ngapha ekhaya ngoba thina sifuna ukulamba sithathela bonke abantu esiphela kuzothiwa yithi esilamabele kodwa abanye abachaya nginala so kuyinyuka uba kunaka kahle abantu bakhona bangaze batshone bona babafuyileyo thama umuntu ufuyile uyabefuya unduva abantu babafuyile bangaze batshone kuyenzeka ukuthi uthele ukuthi amakhelwane sebeqala ukuphila ngcono ndani besaphila hayi ngathi kunzima kakhulu lokho umkhulu imoya yasemkhathini sizwile bakithi mkhulu kungakahambi lapha ngifuna uku-understanda into eyodwa ngangizokuthiwa kunomkhoba kunomatholwane kunondofa zihlukene lezi zinto noma into eyodwa ngoba ngangizokuthiwa umuntu ngoba uncubeka kakhuluma lapha ukuthi kuthiwa umuntu mayebona ukubona nje umkhoba kuthiwa usushaya ngangizokudala kuthiwa umuntu yashawa umkhoba then omunye umuntu wangitshela ukuthi no akuna mkhoba odobho uswazi uratha umuntu ukuwubona nje yikushaya umkhoba uhlukele phansi kodwa abanye abantu basitshela ukuthi kunomkhoba ongavuka ngazi noma kuyabe kumkhoba noma kuyabe kundofa noma kuyabe umatholwane ohamba ebank uyothatha imali uyilethe ekhaya umkhoba kahle ngokuthakatha uchaya abantu befe noma umkhoba ngokuthi uyolanda imali usize mina ngisiba nesitolo kumele ngiyefuna umkhoba noma kumele ngiyefuna indofa kumele kahle kuhlukanisa kanjani manje ngifuna ukuthakatha kumele ngifune utayeye ngifune matholwane zihlukanisa kanjani lezi zinto noma into eyodwa nje kuhlukana ngokuthi wena uyisebenzisana ontikoloji baba ontikoloji ngondofa nani umkhova bonabo into eyodwa le kahle leyo into yabi ingeyodwa kodwa ihlukana ngokuthi wona akuyisebenzisa njani ukhona umuntu oyohamba esayilanda efuna ukusebenzisa ukuthi agange echaya abantu kuphela ukhona umuntu oyilandayo efuna ukuziphilisa yena ngcono kodwa abanye abantu benjani bedubeke ningamsola kodwa lo muntu ofuna uyibona afuna ukuziphilisa yena kodwa abanye abantu badubeke masikhuluma ngalento leyo ukuthi mhlambe hayi mangaba le shop ithi ngiyefuna undofa ziningi izinto ezingakwenza uphile than ukuthi ube londofa ngoba akumnandanga lakho into uphile ule mgomo lempandela yebo ngaba rishi sikubukele phezulu kodwa kusalayo ayikho indoda eyosala iphile emhlabeni sonke sofa sobona egcine kuyophetha ngayo kodwa ngiyakhuthaza ukuthi ungaphila ngaphandle kwento kwezikhali ezibuya zilimaze cabanga amagazi abantu mangikhuluma ngakuthi umuntu ulandelwa ngabantu umuntu ashone imisebenzi yethu leyo ukuthi mama sebebuyile lapha thina kwathi uthola ukuthi umuntu ufe kabi mase siphendula sokuvala umuzi wakini ngani ngoba ngoqala wahloko sebagomena abantu Siyabonga kakhulu bakithi kumlandi kakhulu ukuthi sithole abantu abafana nomkhulu Shabanga ukuthi bayakwazi ukuthi isizwe sichazelwe ngalezi zinto ekukhuleni kwethu bakithi besize saba thina inyanga ukuthi umuntu noma ngadlula inyanga ngagijima ngene endlini bekunalokho nje ukuthi inyanga ngomunye umuntu kodwa manje sesisazi ukuthi izinyanga ngabantu kumele zibuye zizochazela umphakathi ukuthi senza kanje njengoba abafundisi nabodokotela nama journalist nani bekwazi ukuthi bechaze ngemisebenzi yabo. Siyabonga kakhulu ukuthi siyalithola umkhulu Shabanga nikwazi ukuthi livule amehlo esizweni ukuthi isizwe sizazi ukuthi mawu siyindle emnyama sinje ubunyanga lobo into yethu akumelanga umkhulu uloko egqugquzela njalo ukuthi mawungumuntu omnyama akumelanga ukuthi uphile ngaphandle kokuthi usukume uye kwenye indawo akagqugquzela ukuthi woza kuye kodwa ugqugquzela ukuthi mawuphila iya emuntwini wesintu isintu siphila kuwe sizohlala siphila kuwe mkhulu singakavalelisi ngiyacela ukuthi abantu usho ukuthi abantu bakuthola kuphi futhi utholakala kanjani khona lapha endaweni yaseGoda. Makhosini sithokozeni bokugona bomkhulu umkhulu Shabanga uyatholakala ngisendaweni yaseYuveli lapha engikhona eGauteng Johannesburg lapha engikhona ngiseYuveli iphone numbers kaMkhulu Shabanga mawuzidinga zikhona libona landele eVG reality zothola imfihlo lezifihlakalo ezikhona ezinzima kakhulu enhleli izichazela abantu iphone numbers kaMkhulu Shabanga usithi zona 06 88 55 88 and W2
06 88 55 88 and 2 Mkhulu Shabangu uzomthola lapho noma ungafuna noma WhatsApp asithokozele. Siyabonga kakhulu bakithi siyabonga kakhulu siyacela ukuthi ningakhohlwa usubscribe kule channel yethu ukwenzela ukuthi izinto ezinje zihlale ziseduze nawe. Siyabonga kakhulu sanithanda kakhulu emakhaya siyacela ukuthi nani bakithi nizwile ukuthi kuneminye imkhovu engahluphiyo nithathe bantu bakithi siyanithanda bakithi emakhaya.